Yamamo akwaba. Afi to me kane share yen. Ewo Facebook kono so ana afi YouTube. Na kasebo no yemfa ehumfoni ni videos ahodo nyina yemfa ensomom. Yansha kasebo na se emfamfiri apie mantemu suhum. Na wrahosama abeto de kasebo pono so ekirem se. Odumja adwuma yekonu nkra beta ewo apie mantem mekire Ghana National Fire Service. Ekirem a ukopiem osuhum a ene abofra ketekete ana maame wo no na watwepe ene wadi watimi akwakwaja abofra no ede nato agana biemu ewo eli eno na ye brono baako a ewo suhum na nkrata odumja adwuma yekuo no enkra beta ewo apie mantemu efa openipo no ene kasa edema wo no ekiremu se endrada anopa beye nonsia abapa ho sema beye aduasa ena munya ko se ene asem bi asi abofra bi edagye bia ne muntem amode amra tentem so na wonom emeyi no omokoye a ampane ampanu ampa kyese ne gateway preparatory school a eno no wosuhum ali no eho no agye bia ne wa abofra edem a kyese ne kodwoto abofra no waye nyamedia na wonom kiremu a wamamade bisa mpotemofo na hwehwe mu na ye nokre kyese abofra na maame wo no na otwanya odi na wotwe ba kope okokogya no ne kwato agye bia nim na mpanifo akiri ma mekese de abofra na maame no de watopia se fum okwakra watopia fagyan yehu ba bia abofra na maame no gwafa na nkrata ne kiremu se aposifo ahyase eyehwehwemu ede afade kudie nte nam ho anne obi atimi awo no ankasa ne ba ene ediman kansa de mo awonsam de mo atimi abofra no atimi anya na wotwe na watimi na kokoto agye na bia mu ewo suhum eli awo kiremu se abofra no ompe ne bi okura na odum judgment yekuo no ede abasobo kese ede bom mlante so maye adwumaden pa bra mo bra ye pa ne kwan mo fa so ansa na wo mu hu abofra no de yamenum ne kure ni eye adwuma so no mo kirem se mikese ede abofra no mo hu no wa firi mu nti no makokoto emukura ya bia mpanifo ehwe no na mo kirem a mikese de wo bia ne ba bia bata ne wo no fa ne bra na pozifo enkire no efa ne kwagina mla no na mra enne ni sade tie ne yenkwatie ene awde twago ye mra odum judgment yekuo no eyi abofra no ede na firi ejana bia num DLFM 106.9. DLFM 106.9. Wei aya ni ahodo a etwagu ye mra na odumja adwuma yekuo ne ma mo apie mantemu
eya bofre na pie do in fact na ehu pa na uba Facebook no so a DLFM 106.9 video ubenya binu wa bra behwe ubehwe pa nkoma na yedi na no pa ni nim se nketu atwa asan kwageta batan etime akwaji ni ba a wanya na wotwe baako na wakoto agya biem ewo suhum eli akwageta pa na ba Facebook no so a DLFM 106.9 in fact enfoni ne ewo ho no mu ehu pa pasika de asie biem ni ade na to antwa o there be na wo come o mate obia ni ho a obeti esan se na me kra da ya na medwe ho se adanti na onim so obewo na wontimi nhwe akola no inti no onye me na me nka se obi nya abortion no but o hwe ye na wontimi ansinyi nsa na no kwan na aba no o hwe na wontimi wo na adanti na wo twen wa wo na wie na wanya eye na wotwe ba ko na de na kotu tifim adan then how Ghana for what the momra Facebook no so man kase media dance bi wate abofra tomlo sie se kama pa ena na maame atwen me na do 1 week no de na kwakoto agya biem toiletim udidi afache me agya biem ewo suhum eli endrada echire ma na banam so mpeni bio enti no agya bia na mefa mfanko in fact ade amoye ne krom ha nanse no ehu pa o abofra na yeyi ni pie de se bi kwisi aba ka Janet hospital na dwane kro mo fa asifu ya feed dey in fact they say kura dey do no afno tegale die ni hey urade nya me Ghana da ben ene ye beduru ho wow we dey to bo ase na hwe video na eba no to bo ase na hwe enipa hwe ene ye yi ni de fi tokuro num nwa hwe urade Kristo behwe o ma wate sika yentu akase ebo no so yentu aso yentua kasebo ne so na nipa be ye 9 day ade o mo prapra mu adin ye papa e wa bra eye gas e pa ye e wo Sambra hotel no wadum Kumase na ya ade a atorenchemi esi ye eye wuku ada no pa eye be 5:50 am no eye bobo so ni de to so aduonu 9 e wo mfimpimienu eni aduonu numa na chese eye ma onu a onu aduane no aton no ne na adwumayefo na asori omonu aduane a eye gas no etimi epaye na nipa ohun de esi ye ne echire ma eye ade ote se gas na apanto obomodin atrumika akọ no mekohwe ne esi no kodu honum de na nipa 9 de omo aprapra mu adin ye papa ene obomodin a na nkrofo ka no modin ne koye konfa no Teaching Hospital se na ebe ya ombetimi akwaji ayarehwe owieye anofre edum jakuo no se na ebe ombetimi aba na eja na no so aso wo honum no ombetimi aba beso eye eja na no na ye mpanifo nso echemu mu ye nhwehwemu e de afa kwan ye fa so a gas no etimi epaye e wo honum bimusu ye na ye boy ho se ye bekọ adwuma uti de yeti ni he uti yeti ya ni se pai ana gas na agibon no uti bimukura hurufa epumamu esifum ti omo ma prapra na omo di kodi ana de yeti cylinder no ono so ne hunam nyina ro omo di ni kodi so omo ye jollof ni anwam omo to omo be fo na apra sine bi no ye flag gugu ha omo try no ma prapra idea ko esibe sismu hono I have an idea to hold mu bi ba ye nim de ko ba ya e mane ba sa stone no mo after wash ni no mo bi no mo to around 6 o'clock hey nyina yeti ya yedi enkomo esresre ntino na bebi omo aduano ni wura ne de na ote abonten a workers na we inside na me ne omo aso na we inside o me pie ebetena ase the time na me go omo hihye omo na ma pie ba ya na yeti say no say there will be a sound of as an explosion sound it made a metal sharp na me fe kira and I'm just say boom and I'm say asa na say obimro and I'm go for boy is we kira and dem buy and e be pija ba ko beto na e aka na talk am the time na there maybe to be honest I can never detect the time but time na there
me banten. By time na me show you free or better na say it seems around 6 something. But now my busy so I'm me online marketing business center. Now I should have got time. It's within 6 o'clock to 6:15. But I'm from 5:50 to 6:10. So incidents now okay within that range. Because now I'm we cramp me bwana mana ono so say obi be pim na that day ntina ye bwana mana hye me. So no call na so incidents no. But say so sound no from there. And I remember rush into me jam bag na me no nyina wa na me fa. E ko frame ko for say o me bwan because na me come ne be ma so time na me wa. And check, and to be honest, because not traffic be any. Into your film, police in a bit can be DLFM 106.9. Ye eya mo ambo amode ehun ne ekoso wo honum ende omo dimlika tente ekọ honum ekoto se nipa 9 de omo prepra emu adin yanto akasebo no so ne yemomfa nwuremu wo Ghana Police Service for akache nene wonom friends emsrefo nhyiamu eden smart wonum echiremu sem nansen omaga na yetemo no ene ekro no etwatese pa wonam hanama na yewiawo bomode ato mu gumu beye America krantemu ni beye bosumi nse no bomode ade yesa adwuma ne hwebon na wonum uchiremu a nipa kuo bi eya kromfotechi amba yimfato wo adwuma no wonum ane akwadare pa wo kromfodwuma ne mu a ekwa ne mu pam na mu uchire omode omoba kro no mu wia sika krabie nko bank na mu wia wonum na eye Director General Edema Criminal Investigations Department etwanitia ekan se CID ye mama Lydia yakon donko ene ne kasa mu a one sentwefo din ko no wo kirim sem ene yakode pa o magye de afri akonfotechi amu enchen no nyasem kuma o kirem a AK47 no we ye assault rifles na mu kirim se ye mako miensa na mu yifiri wono mu nchen eno achi Singer eye barrel gun ene nso omu kirim se ammunition no je se tumetu be de honom ene so omu yi bi firi wo nsem omu kirim se eye pump action gun nso no ene so womade atumeto 96 rounds AAA ammunition omu kirim se ene so ya mako enson 7 ena akromfoi ekwekura wonom omu kirim a pesele nso kitwa na hye ombotum ene so omu kirim se de omoche ye ne ene so mako miensa na monsa kan ya ene etumeto be de say edia 940 rounds of ammunition nyasem kuma kram na mu kirema sika nso a omaji firi omonchen no Ghana cedis no wode monsa kan 18,845 cedis omonsa kan bi US dollars nso eye 104,190 eye Liberian dollars nso omonsa kan 5,800 ene sefa nso omonsa kan 31,000 sefa na omonsa kan efiri akromfoi enchen na mu kirema ne yakwense de sana mo fa ne nyina bio omoto na mu kun wi a okwen na hye obotum so mo fa ene buburija ahyan mako nsia 6 vehicles ana motorbikes efrejitafui ene so ya mako ennan mobile phone de wono nka ene iPhone Itel Samsung ene phones ahodo bia ne bi wom wa mu kirema ne Adjoa ne kawakawe ne pompona de bebre na Miss Donko kasa no kirema akofutechi amamade bosom mako nsia ene de wo matente sa hwehwe makira kwansa mekese no Inspector General Police IGP miamgo fase kise to yohonu ebu ahono ma musaka wo no kirema o magbo kro no ache ata Ghana fo kirema ni pay o modo so pam wono na mako edunum 15 members na mo yakron futechi am a ebinim ewa hafomantem nim o mo bowura Western region atamantem Central region finfi mantem and afi so apie mantem Eastern region and afi Ashanti region eno eya sentimentem na aposifo ni tirim se nipa macho sisi no omo na mako be yetu na o machi wono ma o mugya mra no emra ene wonom ekodi na wonom tirim se nansi ada kro no boy koso no etodwa ewo kwesiada na ye bobu suma mu na taso du 9 omo tirim se eye kro no ne koso aha mache no miensa abapa ho semeduasa 3:30 am ena akrobo maden akogura mu omo tirim se mko pie mu ewo St Martins de Porres Cooperative Credit Union mbo maden ade pump action gun AK47 ekogina eye security ne so na afen so security ne wife echeche wono boduam ewi a wono nwina ba modern afa tuo ne niam akode nyina edudwande koye na wono mu kirema etuo ba ko amonsa kan afri akonfo ho no mo no edi a woso ne Ghana Police Service fotu na number no eye tepa station ne etuo ne wo Ashanti region na mu kirema ye TP B1523
ɛno no ɛyɛ Corporal Francis Edu Yaw ɔno no ɔyɛ adwuma ɛwɔ Tepa district na mu kyerɛ mu a akwafotechi a makɔte no eku no ɛwɔ bibia ni goso kwantempɔn no so ɛwɔ bebusum atwa mu ne da to so aduonu nkron ɛwɔ fimpim mienu ne aduonu nan mu ɛna mbɔ mmɔden akodi sa wiwi ɛsan fa nutum na mra Lydia yakɔ donko kasa ne nsɛm sei na do to nsɛmfrɛfo anim. Through sustained intelligence operations over a period of 6 months, the Ghana Police Service, under the able leadership of the Inspector General of Police, Mr. Christian Tete Yohono, has successfully dismantled the notorious criminal syndicates who have been behind several robberies in various regions of the country. The syndicate, believed to be made up of about 15 persons, have carried out mainly bank robberies in the Ahafo, Western, Central, Eastern, and Ashanti regions, in addition to other robberies. So far, 10 members of the syndicate have been arrested and are in police custody, as you just witnessed them today in this room. 3 other suspects were shot dead following an exchange of fire with the police during the operation, and efforts are ongoing to get the remaining suspects arrested. The suspects are Akwesi Agyei, alias Cobra, Ibrahim Al-Hassan, Samuel Apia, alias Akwesi Mugu, Francis Akwa, alias Preman, David Obobi, alias Wasti, Martin Akansina, alias 1 Billion, Nanaya Frimpong, alias Mystical, Kojo Atingawo, alias Boga, Samuel Akwesi Jan, Stephen Say, Koku Pepra, alias X5, he is deceased. Bozin is also deceased. Kwabna Owusu Ansa is at large, and 1 Albert also at large. The banks affected are as follows. Adansi Rural Bank in Fomena was attacked on the 10th of April 2025. The Lower Pra Rural Bank at Takrade in Traban was attacked on 24th April 2025. Asokore Rural Bank in Asokwa was attacked on the 18th of May 2025. Ahafo Kukom Rural Community Bank branch was attacked on the 30th of May 2025. In Wabeja Rural Bank at Ofinso was attacked on the 10th of July 2025. Bosomchi Rural Bank at Sontreso was attacked on the 18th of July 2025. Kakum Rural Bank at Elmina was attacked on 4th August 2025. MRB Bank in Winneba was attacked on the 15th of August 2025. The South Birim Rural Bank at Achim Asene was attacked on 16th August 2025. The EcoBank Ahafu Kenyasi branch was attacked on the 8th of September 2025. And lastly, St. Martin de Porres Co-op Credit Union at Atonsu, Monaco was attacked on 14th September 2025. I'll give you a brief fact of these robberies. Na enuache no ena Mace Lydia Donko Kasebo ena wasan chire mu am. Make say de yade a CID for ene Ghana Police Service for ebo adwumaden aboa. Na nipa bon for nam tentenwa ewia Ghana for egbowura sika krabia ekunkum adehye age wo musika no. Wo mecheche wo nyina kwajamra na o chire mu am. Omosrada Ghana ni a wote yanka numre yi. Sasusu obi ya kromfo na hu ne yemu ne nantemu na so nya krono obebo a koyi posifo asitira mu kwache no na mra enne ne nyina yemo no man yasum enwe. Ladies and gentlemen, we wish to assure the good people of Ghana that the Ghana Police Service will continue to work around the clock to ensure security, law and order at all times in the country. As always, we call on all our stakeholders and the general public to continue to support the police, report suspicious activities and share credible information with the police. To the criminals out there, always remember that you may run and hide, but we will surely get you arrested to face the full rigors of the law. We are coming for you. I thank you for your attention. Na nekwa kramo no ena Mace Lydia Yakodonko chire mu am. Yan kan kira kwafutechi am won sese ne de. Nneoma hodo o monchen o magine nyina de afro mo nsima kode no magine nyina na o chire mu am. Eye akwafutechi am sese mo kwakwakira mla no ememle na o mati se de be ya na achibie no. So obi kwan dokro no no hu se de o mede adihye ya fa so a Investigation conducted so far, I can report that some of the suspects upon interrogation have confessed to their involvement in the robbery. In addition, investigation has been able to confirm that some of the suspects were present at the various crime scenes around the time these robberies occurred. Also, during an identification parade, some of the suspects were positively identified by some victims of the robbery. Additionally, some of the exhibits, including the AK-47 rifles, some of the pump action
machine guns, and mobile phones have also been positively identified. Investigation is still ongoing. All the suspects are in custody and will be put before court while efforts are intensified to get those at large arrested. Any awoti no ono ene ye Director General Edema CID ne den edi COP Lydia Yako Donko nene ena awoti Yentua Kasiabone so na dom kuma momra shebedwa fie ede nsema betudwa ede afa aye opinion enoko so ewe Ghana any US intem efa aye omo a omo deport wom ede afi US no na ya press conference omo ye won kran ni mantem ha no ma ye Samuel Abugina Pon na ye Minister for Lands and Natural Resources ana kasa ya na oche mu se eye opinion course no ya ade adom kuma hu ni se omabumra so ye papa esansa wo hwa article 75 ede magana mamra na chere se wo semra shebedwa mu bomodin ano mutimiji tum se koba se ye nhemudie bi anasa ye opinion bi a e wo so mu nina etimi agitum ansa na omatimi aye hu bibi ya we no kasa na oche mu se ade na eba ye ne de enya de atani general fo mienu krampo ede omonsa sha se ha adwin ye pa esa se ade ntina mu ntimi nka bibia enche dom kuma no eno ane sama sori keke na mo ye se mo ye ma ade esa se omo krampo ni ya mo mama na ede omo hu ya ne se ede ye social media ne so ansa na ombe hu se bibi se ekoso na mo chema eye Minister for Foreign Affairs asama awoka se eye opinion na okoso no eye MOU ntino ehu hia se eye dom kuma no ebeji atum ne de asama awoka ye ne de nya de omoji atum ende no maji atum echina omudi sem say edituja. The fact that we the minority members of the Foreign Affairs Committee had to learn of this development in the media is very disturbing and is consistent with attempts by the executive to disregard the other arms of government. We have learned that some of these foreign nationals are being held in detention centers against their wishes and have gone ahead to DLFM 106.9 for the breaches of their fundamental human rights. Despite these actions and genuine concerns being raised by Ghanaians and the international media, we are told that some 40 more people are due to arrive in the country pursuant to this same unconstitutional agreement. We have taken note of the comment by the Honorable Minister for Foreign Affairs to the effect that the agreement with the United States is a memorandum of understanding and will require parliamentary approval only when it is, in his words, elevated to the status of an agreement. The minister further claimed that both the Honorable Attorney General of Ghana and that of the United States have advised that the agreement does not need parliamentary approval. We wish to remind the Honorable Minister that the Constitution makes no such distinction between formal agreements and memorandum of understanding. As held by the Supreme Court in the Bamford case, the provision even covers agreements. Eniya wuti ye Samuel Abugina no ana ye Minister for Lands and Natural Resources. Yantu akase ebo no so ne afia ni fankyere mum ewo Asante Mountain na meka se no eye nkronkura hodo a ego wamase eno na afenso eye kokotenten ani nyina da wo boase mensinim ewo Asante Mountain. In fact atajufo wa wonom atedene efri se emputudwuma party trifo mo akwan ho de na abo no Pastor Johnson abo akokoi nanso ene hwede ampan yakopon afafie mabrewa ayipuma kwam kwantimpo matene a ene no ma ekon kan pad ma wonom a wonom akwan da honom no kwansi ma beye enum 5 kilometers of road no wonom siesie a eye businessman din de Mr. Adjoa Agyei na ahya ase esiesie kwan e de ma adehye na adehye ni kiremu se bra ma bra pa ne mfuturu atwa wo hwena no enya simkuma ene ekwanbone emfie pinie wonom akasa mpenifo na boye mfita duku enya de obi atie wonom ne adehye kiremu a enam ne senti adwede ho nsensem aya tese wo kanka aya basam edu baabi a hyankafo itumi faw omodo kwasa edu baabi no masiw fom krache esifom na aha no be yedro no yetumi nkobio sika no so ubetua wo ye den kura kila betua na omagye wade mu kiremu ane mfuturo pa hya sese ebode na nya simko no mo hwene mu tutuo pa ye awurade nyankopon obezi fom se simu se yes akwa ofie kura se na apa ne hu se mfuturo amu kiremu amane o mahuru ne nya simkuma ene akuafo ne de ye yomunu baa ne nyina kanwuram no baa na kanwuram o tese omo ye ho hwienye ye asukufo ekone abadie hu sensem aye nsempim adwadufo hu na mane ema akwa wo so na monam kwantimpon nsu agya no mo pompon aten na mra dwumade ne kwaso a opanipan ne de Mr. Agyei Joshua ebo aye wo kasa na o kire mi sen dwumade we na odie no o mane nsuwa
obekwa so aboa e ma de hye mo wo mo ase ana visi kokotenten mo wo boa se ne potem no mpuntu atumi akoso na okirema asabe eye wo mo ase ho na ofire ne senti nyame na dom enne wasabi na wanya sika de atene botom dia nya kuro be na atra so abobra yeye nyame ahia ne sade obeboa e ma de hye ne botom na mo mpuntu mu so atumi akonkan okirema osira ankrankre nya de bia na ebetwa aban sa aban me da bi nyame ayi watom kona wo tim ne kakra ba onse na betumi agbo mo de anaboa na siesi akwan pipe no mu hia agbo wo no na de hye ne mpuntu mu konkan na sabe Ghana man won kwa atumi nye okirem sa aban ye na fam ne nyina ye mo no man mpuntu etimi enkoso de nsem sei eti ye nsem training Samuel ofuli boaten enim enye be bia nyina na wotena kra ebia enioma ebitimi efama ho ana esi ema ho di ema me fato me ho se meboa wo mo mehwe sede me ma fo ne si bibra enomu enunti na ama me eyi sa akwan di ato ano mo sede be ya ho so de menya no nyankopo ato me nsem ama me zaka no ho so bi nya so mfa so adwumadie na yedi no me pasa akwanya we so asere me nuanu mu nyina se okokuru bi so kodi dwuma nyankopon wonye ne bibia akwa na emum se odomo na on saka bibia eso oboa afoforo etise okoduru kuro no so na se omo hu se omo wa ahokyire bi mu a wo so nyankopon aboa na so wa nkoboka na unya sika eso otimi bibi de boa kuro no na kuro no so nya so mfa so de wadwuma na obeye no mesra aban se ontwe na ni mehwe adanse wa maase yakone abadie no ha ye pa enti sede me amafiri me pem na mayisika esombo kesiese na mde ye kwan no mesra se omote menka na omote ye ne a omo ntwe omani no mehwe no komumfa ebia kota emegusumaye na yeso ye hu ntimi ha ye wo yakone abadi anyinase akura me kokoye adwuma mesi school dan ma wo mo no me de che wo mo free ahanso so meye o madoye obi wo no mo fa omo ebia wo ho yeso obi yare no me we omo fra e discard me boa wo we enam tra matra kromu ha me nyini ya ma ye adwuma nyankopa ato me nsem kakra no enam pese o mo sunya so mfa so enu ntina ma be yikon ato ano me se de be ya da achi bi kura me ni wa obi betimi abo me din e de aka asem se o ye nhye ni pass mesia nke bia kura nke akoni abadie mu no e be ye de me nka bi nhye mu se me pre MP nemum efrimi amakomam ene me man ho donti ene ma me yesa wei dwandeni asika abana ta so pa na ofiri oboase wa mase ene wo kire mu say in fact yame na tom na ene wasafata bi na sika bana botom a ono nkwankwankudi e ma de hye na kwantempon sei no munye dede nkoye oje kire nsu aban da bi ono abeye ene waye ni sei no ne den ede Mr. Adjoa Agyei in fact opening won kwaso wate mo piafo yame nhyira pi na sana mpenifo ni nyaye wo kuruma maka Ghana nke ye nie o ma kare de na eye pieto e na wono modowro nyame nhyira no wo fa ze kwa me afum tete he sere no kura na meka no o ma kare de no pieto no musala ya na jode wuro na nyame aye wadoma nyame nhyira opi wo benyina che papa we mi so benyina che pa nyame nhyira no na no achi ana adehye a wonom ewo wo mase ana afin so kokotente akire mu a Mr. Joshua ya de pa nyame nhyira no pi na muche ma de a waye ni yankopon ne wire mfi ne da bra ma bre pa so mutu kwan a hyenkane du kwagina kwan fi no aka kyo se kwan na nyantimi nko biu si na fam sika ma me ene wo ye de obagini sika obata osum kura o kire ma amane mu huru no ho ne nyani na yankopon ya dompa na Mr. Adjoa Agyei waye o madum se yankopon hyira pa o mu kire ma wo benyina che wotiri hu nyina be ye fita fi de waye no bible mu pa na yankopon ena waka wakoma na mu kire ma de waye no aban sunsua na onya bi na sabia moto aba na moto aba wie na san kwankran guto na beye de na aba na moto no mfa so na to ro mutua no eso mfa so no so mo de nsem nya ba sobo e de ma Mr. Adjoa Agyei yes omanfo ni titu ye krom ha koma se ne kokotenten ne akrofrom oma kwan bi so omo fa ha ekodi omudwuma no se dwumadie no mo ntena fie emma ne nya ho ya akwan so na mo mfa adwempa support se empembebre na brantie se wanya ne sika wiase afefe de obetimi de bi agenani nanso wayi ni nyina to nchen se wode sika beboa ne kro no me fi se ya de esombo emu odu a se obi ade adwempa pa support madwumadie no no nso nya ni je se de oye daache oni ompo a enjiri mabeka se ye na nabi ana ye nua bi tenase ne ye frɛ no Kwabena Joshua na ono na
yempanyimfo etu kwan a omobre no otimi yi ni nsam sika ede ye kwan to ha ne no omakwantu sem aye hare ama om na mi nsira no enye enipa nyina na se bi omunya bi omkai omukrum obi okra ne krum kra wonko onim ho ti se nyame aye nuana dom no hu se bebi a yempanyimfo ne yakwani aba no enye ne so oboa ya ne a nyame nsira na ye sere ne se die oye bia onka no ho se na bembuo mu mba mo betimi aye ade no na enimonyam hyeba ni nyina bia kan kuroi ne memfa ne se adanse man nyina nti aban so ewo mowa bi na to hu se ebi akra bi ana enipa bi se tu anamon na se obeboa yebeda na sentim paibo kasie pa na mede tai menu anachi ani nsi otu amasa afa dropping frobo ase me beduru ano wayi miesi na me amasa aso amenema because they all coming to me nenko wadima beduru ba bia kwa nenye oh when you thought that ebi wa awia 12 o'clock inside of 12 cities near the 30 cities ebi wa kra 30 cities in kra nso ubetua nso hwa na eko on fa medu no ase US kwam enti we ni de empire body ye de bi ta kire pa se bibia ba kamakam nyame hira no nyame mana hoden o man mu na se nipa nyina omo se nyame ato omo nsem nyina atumi esa de ya bi se nka ban kra no ne hawo no ka be kofom kakra ni a woti ye eya de hia wonom ewo wamase ewo boase enem potem ena afensum kokotenten ana mo kire mi se dwadini ani den ede Mr. Adjoa Agyei won kwaso yakopon ko nhira so no wuhira onhira na otiri hu nyina enye fita se akado Yentoa kase bone so na Ghana Tertiary Education Commission for edabetuja echemu se eyedwumedi awodo mu yi free University of Cape Coast ni se omudi ni na aba behiem efa menteme ho ase ye course so edefa vice chancellor ahomegye ho sensem no na sa ejina sie we omdi betuja echemu se ade a vice chancellor ye Professor Johnson Nyako Buampon ade a waye na adwen so no de na homegye no de onkoje da ewa abra wadi mfirihia na duasa eno ho sensem nam so ntu no mu yi akatua efri honom san so ana get fan support so mu yi ana research allowances ahodron so no mu yi free honom a recruitment clearance so no omobo omodin etimi eyi free honom no chema ende wukuo ebobosom ne de so aduonu nan ewo mfimpi mienu ne aduonu num yi de ade acting director de corporate affairs Jerry Safo de abetuja echemu se wa sign statement no se ni nina no mo de ahye ye UCC ni ma omobo modin asan hyehye ebetimi akoso ewo ho no na ye nyina we so ene ye keka madwenkyira mode abesom ye ne bi na ye mfa esom vitamin kese de agropamaso fo na ye krado enya sim kuma mo be kaja de aguma visa agropamaso nsem no edo so pa sebi otwe hu mi na ye mfa ni se ye me wafa fo na betemu pa sebi pemani abomum na Kofi Parliament de aba na wasi owura Mahama please we need more jobs DL news authentic pa loud and clear inside Aguna Bobikuma apa Kofi Parliament ne me das mo wafa se na comfort material aba na wasi ma Adjoa wafa Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa birthday girl and what tell me said this is really bad power hey my dear na mu kire mo wonum de akwato aja na biem e de ba na ekwaso sa no hey hu pa o yo mate kone bibia ba ye fine wate na Sweet Elizabeth and what the abana was say lovely crew in fact my one and only Uncle Sam the news is really tasty Sweet Betty near wow what if Lebanon zone for me what for me that say aya be he ofa Junior Purpose the abana was say good evening dear meso mejo so me chia obi madwom we ye shine fafai fafali shine fafali or the abana was say Rector Ben or say oh asemu Ghana na mensa patience no the abana was say asemu o mayimu ehu Daniel Sikatwim or say Ghana Philip Enya ade abana was hwe live we the free katamanso na Mohammed Prince no say good evening Shaba the news is loud and clear inside Gomwako Kofu asembe nkra ni obi nyampe na watumi anyema abosome nkron wo wia na watwo de bana koto agana biem de sabe wadwene ni fia na obisa o se akra na adwene na nya papa na sembisa na Ophelia Enquiries say good evening wa Nhyiraba ohwe live ready free dua ya nkwanta ahafo matam ni muna mame ya love you oh kacha mame ya seme so do na pam na dola ya jewa Agyei no say no comment
see no comment. But na me wa fa se for na tena se na yen ko mo nche na dwumedie na eba no. De obetia ne say DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. Hey people, when you hear my voice, you know that episode I understand that one here in the man. And when we talk about sports, you can link up no other than DL Power Sports with Kwame Fum, Obora Man, Bismarck Eduse, Kenneth Arthur, and Jesse. No, it's fit football, tennis ball, or any basketball. We kick it like a ball in DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports. Tamaso, a better to Sagroma, Pramaso and Sem no. Sports, Agro Pramaso for not Tanasi, then some Bananyasi Bukumakura. Dear Bayano, no. A DJ Fiba, then you didn't concern. The dear Gradio Bayamehano. Kwabia Fum, enemy wafa Sikuma, Bismarck, Eduse, fireman or Matanasi. Kwame, Minia. Na empom di say oh nyakupo adom ye kurekurem e fitrim na kotokobot 4-3 no hu se wani munya fe kra oh se 4-3 se me catch you say ideally nka se enya Bismarck e kotokoni ana me hu se since then me hu se den hu mu ye oh ba kwa de kwa kwashe mo bre o say ye kwa kwashe kwa na fitiri kwa papa usumo tere na obi fie na akwashe no na jela fo na kwase sa boys na mo hwe na ntwe su no begina nyina park nso boje ma ho na behu sensa na nyamete ase na tumi a de ko no para tumi a de ko masa kwa de betwa fo mo te sa boa wansa na mo bre so a mo kan ja ngum na mo nsoro nko na nko ye ba bia le responsible so be san be di atem na e be jawa ko abusia mama ma ajo I'm more quite from my dear 106.9 FM. Agudie mre na ewiedu agudie wunsem a ya boabo anu na ye de brewo no. Na chane so said agudie anasensem we de bre se betumi de aba ya boafo bi adaroma. Eye Lumba in super, eye daddy Lumba ni su ekroje bi nie. Ebi na mede che on kono kope bi to Lumba in super, daddy Lumba ni su de abedwama so ansa okono krechi. E na me kanfo de amas kope bi to adwama so eye nsu kroje anu ma asem enihu unya typhoid. Unya typhoid unum Lumba in super enti mekanfo Lumba in super edema me a medi dwumedi abro medi ameje so ene kwame afum agunafo nyina piesie odefo bu wamponsem denchina hene nananeme nana ama ayensu asara the third denchina hema ne nananeme menu abema Bismarck Eduse Jesse eta echi Oboraman eta na Kenneth atanso ebo yechidom yeto aso na medi dwumedi asa medi asa sifi boxing akachi na medi bro na nanu na na boxing because of Bukom boxing arena Ernest Akushi friend dodo na friend Baobali ananya sa na friend Baobali na ensema yetete nya sempa edema Ghana Boxing Association and say onya tokobi kunya na oni Jacob Dixon na ntoko no bas Bukom boxing arena na after 11 days na say da edu ba ku echi no Baobali ameka na sem we free mu ya and I tia say Lekman Hospital what is she na menu abema kofi na ntoko na baso na Bukom boxing arena no ya bun papa nyesa agro na yedi na say be say we be di sikechi no be da G say de hard enti yanko na yanko hwe boxer friend Ernest Akushe ebra no ko ntoko ko wie no ya bu na enne no 11 days waka nchine eguyi
Moti bagre angbe balu eh angbe bali ewia sare ho. Kofi bacho sanfa to so last one misrel. Kofi eh Mami sound appeatus Mami sound. Hey angbe bali eh angbe bali eh Kwame afuma no akire say Yekun Baobali angbe yekun yeah yekun Baobali ana matumi ahwe mo abo na kunu sa eni na ma eya ma reho no oh Bismarck say me pesimishu boxing na ngasa saadu enyina wombi o na wombi ntino yentu aso yenko association football ma Ghana under 17 Ghana ye mo Franketin no omukopie ewo Ivory Coast na AFCON qualifies be baso ewo honum na omukoshi Ivory Coast anye ye amfa ma yen Ghana da form pori miensa yentumi ansimu adabraka akaye last qualifying matches e betumi abo group stages no senyame ya aduma e baso efiada yentumi awini de nese ye nyina ye deben ye bafie yenko Access Bank Division 1 league no so yenfa matches e beto dwan enfa ma na nyame ya aduma efiada e be ye chinechi no atrom the visa ebehia Accra Lions ewo Tuba AstroTurf no so no miensa 3 pm na dwumadie na nasa kensi ne ebe hyehyɛ so ufi op na obewe ewo kosiada Sunday so abonto ebusuan drafts ebehia UC's University of Cape Coast youngsters no eno Robert Mensah Sports Stadium eno no miensa no so 3 pm ewia ketekete Monday so Adjoa so Police National ebehia Ebony FC na se Ebony FC eno eba so Tuba AstroTurf eno na ye matches e so Division 1 league matches no so na ensanfu from so no National Sports Authority boss Mr. Yao Honorable Yao Ampofu Ankra edin sembia to just say unim se sa akodi ekopiem Kumase rapaholic baso na we na NCA boss Yao Ampofu Ankra dey to just say Baba Yara Sports Stadium no mkwa kobo boss no omuhwe na obi antempa pitch no obi ama obesi pitch ni so pe sa akodi eni sika waji nyina emesanji be free ni sem ade so compensate NCA asema ya ampofu ankra dia to yanko ne kotie ne numasem to perform or for any other purposes. Now, if by any mistake anybody goes onto the pitch by any mistake and I say these conditions are broken, then a huge compensation will be paid, but we are not expecting that. But we've not given Sarkodie permission to use the we any ensemo National Sports Authority e dia betuja na impremprum de Sarkodie ti asem we pe wan twentwen so e no de anoyi kakra ba so omudi memra ene hihye e wo pitches and as Accra Sports and as Kumasi and as Baba Yara Sports Stadium enu nti enye ade as ebe ha adwen kra ombehwe so medium boshe so atoto nyama kama we ena ya asem free Sarkodie in the camp e de aba nanso wa Mr. Anas Honorable ya ampofu ankra sound ya tudwa say Enkuokuo bebre anasen sorry bebre ana omo yom adwese anka ombeje pitch no ebi be ya sorry ebi be ya crusade ebi be ya all night aye Baba Yara na Accra Sports nanso man fa ma omo enu te se Sarkodie ene the team eba beje dia omo hwe so metutu enema yenko ne nkoti Honorable Yao Ampofu anka nkofo bebre aba other churches they insisted that they want to use the pitch. They are even ready to pay 200,000-300,000 Ghana cedis just to use the pitch. But we've declined them. We cannot do that. Abusian we any anudi sema Honorable Yao Ampofu Ankra National Sports Authority boss or the Atujwa. Make up Bismarck on offer the Akano and to us. Bismarck, the sports beast Famiko. Valentino DL Power Sports. Valentino Jensu mwa na yemfa na nsem kakra bi mesoso na yemfa dwumadie no emra na wiye na me kamfo Lumba Super Dama ode fa fly number DR106 na concrofon crew so yede amana nsem no ba ye sha ase dia me pa atwa na adwi Europa League games bebre na enso e todwa me pa atwa champion Kofi Taylor Dama or the fixtures no to so live on Facebook capital D capital L 106.9. Yes, join show live on Facebook on say ka dwumadie no me pa atwa Midland me no kase ya amane bobo ko FM Stamp Grass
omo ana edibesi ani sanso na Pauk sa team no omo free Greece omo ne Maccabi Tel Aviv omo free Israel na bebo Real Betis free Spain on Nottingham Forest and so free England sa game a big game yebedi achire de beto from bia de ba besomo Braga free Portugal on final do free Netherlands said the besi ani me patcho Resta Belgrade omo free Serbia omo ne bobo from Celtic omo free Scotland omo so ebebo Dynamo Zagreb free Croatia on Fenerbahce and Emene Kase omo free Turkey and so the besi ani sanso na Freiburg omo free Germany omo ne Basel omo so free Switzerland Malmo FF free Sweden on Ludogorets on so free Bulgaria sanso na OGC Nice and so free France and Emene Kase on AS Roma sa game no yen komo pi we chire ba bedi yen fi ona yen to an komo ne so na bibi bia so enya kamadi ampacho unim se no am sure bo se EFL Cup and so e to dwa e England e monte so and that results am pacho yen saka and me no e di komo Brighton and Hove Albion e bobo ku e friend Barnsley e bo na kan pon polling e sia wenti ante Fulham United and so e am bobo ku e friend Cambridge me pacho one goal Cambridge and Timiante Sanso na Liverpool eche Southampton bomb e kamionu Southampton timu bako Chelsea and Lincoln game no me pacho Chelsea winning by 2-1 and Wolverhampton Wanderers and to eche bobo kwa je from Everton and so the bomb and also nin komo kakra if you are by na games ni pina su toja me no ka say Huddersfield and so Manchester City game no shisha so ye be di eche Yakupon ya demo ada ochina and so ya na I can say results no de be PMB and de ba down o Jumedi su Newcastle and so any Bradford game no so I know so gusu ekoso Tottenham and Doncaster no so koso 7 p.m. me patcho Port Vale and bobo ku friend Arsenal sa game no 7 p.m. na unim se omu bo wie penam patcho round 4 draw no so beto form Yakupon ya demo da ochina e di ni nyina enso eba e wo Jumedi enso yemfri we na yemfri ani nkyere nsemfu from Enra La Liga Santander no me patcho games pina enso etojo Athletic Club Bilbao enso ni Girona game ni patcho 1-1 Espanyol and Valencia game ni so ekoye 2-2 Real Madrid eto she Valencia anase Levante so e bomb e kapole and 9 Levante timu ba ko sa game ni komo pi wachire meba abadini nyina so ma Sevilla etra fiema Villarreal quotation so bomb e kamienu amonsu timu ba ko eno enso ene nsem kakre yo me patcho ne games pina su toja Getafe atra fie me patcho ne Alaves sa game ne ba so 5 p.m. omon point ye ochina ye betra sia the results ne baba sanso na 7:30 me patcho Atletico Madrid so and Rayo Vallecano sa game ne baso sanso na Real Sociedad and so and Real Mallorca sa game ne so 7:30 ye be di akire Yakupon ya demo da ochina ye den common pina and so beba ye fu na me fan sem ni pina and fama na ye so dwumadie ne so a me patcho this season and you join show live on Facebook. This season Liverpool for your BBO. Now me no ka say only Liverpool Asia na mo bo game and patcho referee and born na be ma me kan cho say win here. Unim say last 7 games at Liverpool abono me patcho 6 games and what's last 7 games on abono me patcho mpempi winning goal no eba from 83rd minute enti Liverpool no ball me patcho game there 1-1 and I say 2-2 who jide say game no who ending draw me patcho nya do 83rd minute kwa Liverpool timishaw ema omonso ewini me patcho games at this way Liverpool from 83rd minute ana omo etimi enya winning go back kai game and patcho Liverpool and a bomb of boy akwadana Jeffrey Kiaza ono enya 88 minute goal eno ana etimi make it difference Liverpool edi winning ye sanswana aboboku ampatcho ye come say Newcastle United omonso game amo ne Liverpool boy 90+5 ana akwadana ye friend Ngomoha ono so enya the winning goal and so the man Liverpool Soboslai obekai say Arsenal any Liverpool ni free kick boy no 83rd minute ana akwadano enya sa only goal no and so edema Liverpool the winning here bobo kwampacho from Burnley and so ni Liverpool bekai 90+5 Mo Salah and so a goal sanso na Van Dijk omu game in the UEFA Champions League against Atletico Madrid akwadano a goal 90+2 and Liverpool ne there not just say omu no omu bo na yampo ya unwini o enra omu sa to aso di juma me patcho akwadana je friend say Hugo Ekitike unim say omu ne Southampton game no 85th minute
ana Hugo Ekitike osa ehye sa go na no koyi ni jersey a me no kasa ono so etimi nya red card na sa game ni mu eno Liverpool komo kakra ana madi achro ma me breaking we ma akwada na je friend say Jerome Boateng champion Kofi Taylor ade ne ba to so ma yes so join show no live on Facebook on say kan Jerome Boateng ade osum ni nyina enso bawiye me patcho 76 appearances ana akwada no enso ede ma Germany me patcho 2009 to 2018 and odi juma enso edema German national team no about 10 years enso our Bayern Munich me patcho from 2011 onu subu na ketemedi free Manchester City edina ni ekochiremo Bayern Munich no akwada ni timi di juma 10 years na 10 years spella akwada na je friend John Boateng enso enyaye our Bayern Munich no me patcho 9 Bundesliga title and onya UEFA Champions League trophy no me patcho akwada no ewini mienu eno nso ene nkomo kakra efiri o me ka kire o se ye ba be din nkomo enso Olympic Marseille na se OGC Nice ene ade e ka ne se AS Roma game ni mo me patcho Europa League na nwumre game ne baso 90 amete ene se French police almost wetimi achi 102 Rome fans ni nyina ne se omo ye twitwa sem game maso kra no masa o ma start any OGC Nice fans no omo de boni den France mountain so na me no ka say French police nso wetimi achi nkofo a ene omo ye sa twitwa sem no nipa baako ha ne mienu we ne nkoma no nso free ho eba medi ni nyina ma enra Vinicius Junior enya go enso ewo game ampacho omo ne Levante boy na kwada ne kona so abusan se hey, go a share no obe ka den afon wase sa go no me patcho obe join show live on Facebook ube Luka Modric ene akoda na your friend Vini Junior o sister na o ye the ball no Luka Modric ana na chese empempi no a kire no training ground sa star no your friend Trevella ube so de 9 chance ano or the Calibon na chese ato atenam o se Luka Modric ana odi aseda no so ebe ma na esi anse ono na chese otimi akire ne sa star we a ene ono so etimi ade ginidin ewo game ye free na ye fa last story in top form na ye so adwumadie so me pa cho me no kase ya no La Liga mpanifo de El Clasico date na ba montio ha masa 26 October 2025 nyankopon ya aduma first leg no enso tojwa ewo Santiago de Bernabeu Madrid ene Barca sa game no yebedi akire mpempi na ya interest bebre na enso ewom Lamine Yamal kodi nkomo o se this season masa waso esanse Ballon d'Or no eno na intino first La Liga na sa de kan se El Clasico game yebehwe Lamine Yamal performance enti offer yemfa nkomo ni nyina nsinsem ne de nke dos na nsusu no emre ne kopa yi enti yemfa nsem ni sina nyankopon ya adoma de aka no senia me wo fa Sammy B de bi o ka se yemfa hye fridge mu no ono fridge o ha de be hye motama so enti den a man fa hye mu kura nka me ho mo na o se skafo no mo ga na bi o mo ye den se mo nya sika na pieto na no mo de woro nti o mo nigrete o mo communities no obi anya sika bibire nso ro ba bia wo free no wonya na adwen so beboa wo mo no nya sika manso no de twen na Felix yours and the abana was say ube disika na nso ube daji boxer na o mapapa na ni hu no makunu no na Joshua said we say good evening sanso na Doris Boatima si DLFM in fact you do more thank you see you do all more fire more fire enti maya de nyame nhira mo monsoro nko motama yeah that's it yeah de jumede bra medin ameji so de kwame afum agona piesie or therefore buwam ponsem denchira hene nana no mini abema this man can do say nyame yado machi na ye de bebre mo ye betu aso why never monsoro nko Wafa se for na wote omonka na kwame afum na fin so Bismarck edusei na wono mo de sport agropama so nsem no ebesom ani bere no na kasebo na yedi si na sa na ebeso so no yemu wekom se pon na yankwa wei eya woda eko ediama hana echa na hana echa ewo Jordan na wei efrim Samuel Ofoli Boateng ene wo se yemfa awoda kese wei emfa mo no na damfo no dofo pop na asem ye pom sini fo mfa ni agrokram hana echa awofe ya mi chira opi wate na onyo kese mfamfra domo enkwadum so happy birthday enko emfama hana echa wono gogo Jordan wei efri Samuel Ofoli Boateng ene ose yemfa awoda sonku wei emfama yankopon hyirawo no mo awoda no enko tensa no onyo kese mfamfra domo enko adum no kwakra mo no
na wei ekɔ de ama Esther na Esther wo eye kwanhoma ewo Ashanti region na wo sister Dorcas say yanka ncho so pe wasem yi pa na nne Nyankopɔn ya adom a ɔde afa ba kwa kan fie ho no onye okese na ompagya mfra adom kwado man hyira no muso na wonye kese se kupim se wo beye kese pam nti ne happy birthday ekɔ de ama wo Esther wo kwanhoma ewo Ashanti region if your sister Dorcas eno say yemfa wo da kese we no yemfa mo so Dorcas na me hyira ho no mo awoda no enye soro ko kase bɔ no ye de asi emusemufoɔ no ye Maze Mabel entwene se mu ede ma yen sanso na be ma tentena gamo wini ahofa dwa no kofitela de kopiem wo Facebook and afi so YouTube makase bɔ no wonya bi ehwe yem DJ Zigby echinchim every ne fruma edesom yen yes so na DJ Zigby na eba ode awoso ena etwas de asom na kenkafo ye mienu edi amagye so eya wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa ene eya na woda yakɔ no Zigby ene yede no ejamo ya me yadoma mrepam yebehia yakramo